nizera ko mumeze neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro bya entertainment ngira ngo muri iki gitondo cyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri ikintu cyitwa intambara cyangwa se imirwano hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'abakongomani ndetse n'ingabo z'abarundi FNB bikaba bikomeje gucakirana igisirikare cya M23 nyuma yaho gifatiye umujyi wa Kisangani akaba ari umwe mu mijyi by'umwihariko ikomeye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo mu gihe abantu benshi bari bakomeje kwitega bavuga ati se ku buyobozi bwa M23 butaratangaza nimba bwamaze gufata uyu mujyi biri official cyangwa bakiri mu mirwano ibitwaro bikomeje gutemberezwa bizengurukwa bigera mu mujyi wa Kisangani hafi neza n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'umupaka uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi bikaba ari ibintu bikomeje kugenda rero bitangaza abantu benshi cyane abandi bati nyuma yaho abarundi benshi baguye muri iyi ntambara ndetse bakanagwa mu gace ka Kabondo akaba ari imwe muri commune igize uyu mujyi wa Kisangani abarwanyi b'umutwe wa 23 bati bashikirije ku mupaka yabapfiriye ku rugamba b'abarundi kugira ngo bajye gushingurwa mu cyubahiro ati nta kindi kigomba gukorwa uretse kuba tuzajya duhura gusa tubahereza imirambo. 23 yamaze gusinya yuko nta bundi biganiro izongera kugirana n'ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se n'ubuyobozi bwa Kongo ahubwo ikintu gihari ngo ni intambara bamaze kwanzura ko nta kindi kintu kigomba gukorwa uretse kuba bagomba kurwana paka uzapfa agapfa uzakira agakira ubu nukuvuga ngo bamaze kwanzura nka bya bindi byo muri 90 urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ubwo inkotanyi zari RPA zari zarafashe umwanzuro w'uko zigomba kurwana umuhenerezo paka igihugu gifashwe. 23 yamaze kwanzura amashusho yamaze kujya ku mbuga nkoranyambaga hanze yerekanaga bamwe mu basirikare harimo n'ab'u Rwanda bahereza imirambo ingabo za M23 ingabo za FNB bikaba ari igisirikare cy'abarundi ibi rero byakomeje kugenda bivugwa yuko byanze bikunze igisirikare cy'abarundi cyamaze guhabuka kikanahunga nyuma yaho bakubiswe umufiririzo n'igisirikare cya M23 nibiri kuvugwa rero ku intambara yo mu gihugu cya Kongo tukibaza ngese ubu ngubu niki kiri bukurikireho nyuma yaho ku mupaka hagaragaye ubuyobozi bwa M23 harimo na Generali Sultani Makenga avuga yuko nta kindi kintu kigomba gukorwa uretse kurwana umufiririzo kamwe mu gace kafashwe ariko Kisangani ni kamwe mu duce tuzwiho by'umwihariko amabuye y'agaciro kazwiho ibyitwa palm oil cyangwa se amapamba bikaba bizwiho n'ibiti bizwi byitwa mahogani bikaba ari ibiti bikunze gukurwa muri aka gace bizigurishwa mu bihugu bitandukanye muri Afrika ndetse no hakurya y'imbibi za Afrika aha rero akaba ari agace kazwiho cyane by'umwihariko ikintu cyitwa ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bakanahinga kokoa ndetse n'ibizwi nka kofi cyangwa se icyayi mu rurimi rw'ikinyarwanda ni amakuru rero agezwe muri iki gitondo by'umwihariko mu gihugu cya Kongo aho M23 tuvugana biri official commune zose zo muri Kisangani zamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe ubu no kuvuga ngo M23 niyo yose iri gukontorora Kisangani ni ibintu rero bikomeje kugenda bitera impungenge abantu benshi bibaza tese M23 nyuma yaho ifashe uyu mujyi wa Kisangani numwe mu mijyi ikomeye cyane numwe mu mijyi minini numwe mu mijyi izengurutswe n'amazi cyane ko izengurutswe na river cyangwa se amazi yitwa Congo river nimwe nayo mu hakunze gucukurwa ibizwi nka diama cyangwa se bigukurwamo diama muri aya mazi abantu rero bakomeje kuvuga ati 23 kwataka bikomeje kuba ikintu cyitwa ikintu umuntu yavuga ko ni ubuhanga budasanzwe abandi bakavuga ati ingabo z'u Rwanda zamaze kuba official zerekana ko ziri mu gihugu cya Kongo. Perezida Paul Kagame nyuma yaho akoreye inama ndetse akaba ari inama yahuriyemo na benshi batandukanye cyangwa se n'urubyiruko akaba yarazwa ku bibazo ndetse akanabasha kujya ibyo akemura by'umwihariko hari ibibazo yabashije kuvuga ati biratangaje kubona amahanga yose yavuga uburyo ki turi mu gihugu cya Kongo aho kugira ngo bareke kwita kuba turi mu gihugu cya Kongo ahubwo ngo
bagashaka ukuntu ngo bakemura ikibazo ahubwo bakita ngo uburyo u Rwanda ngo ruri involved mu gihugu cya Kongo. Ni ibintu rero byatangaje abantu benshi bavuga ati Perezida Paul Kagame aya magambo yatangaje ati nibyo koko yavuga ukuri, ntabwo isi yakagombye kuba yita kuba u Rwanda ruri mu gihugu cya Kongo, ahubwo yakagombye kuba yita kuba hari icyo bakagombye gukemura kugira ngo amahoro agasakare mu gihugu cya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Biro yabitangaje nyuma yaho muri Leta Zunze za Amerika, Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika uyu nawundi ni Matilda Mukantabano yaje kwemeza neza ko u Rwanda rubarizwa mu gihugu cya Kongo, ariko ngo rukaba ruhari mu rwego rw'umutekano ndetse no kurwanya abarwanyi ba FDLR bagiye basize bahekuye igihugu cy'u Rwanda. Ni rero bikomeje kuvugwa by'umwihariko mu karere ndetse no muri iki gihugu cya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugenda babona amashusho, abandi bakavuga ati nibyo koko birashoboka ko u Rwanda ruharimo no mu buryo bwa gisirikare, ariko ngo bahari mu rwego rwo kwirinda, ntabwo bahari mu rwego rwo kurwana. Ibi rero bakavuga ati nanone uburyo umutwe M23 wafashe Kisangani ntabwo ari ibintu byakorwa na buri muntu wari we wese. Ibi ngibi ni imyitozo ndetse no kwataka kw'ingabo z'u Rwanda RDF. Abarundi babakubise umuhenerezo babakura muri Kisangani, cyane ko uyu mujyi wa Kisangani ni umwe mu mijyi abarundi bakunze guhahiramo cyane, bagakuramo byinshi mu bishobora gufasha igihugu cyabo mu iterambere. Ubu rero bamaze gukurwa muri uyu mujyi. Agahinda ni kose kuri Perezida Evariste uhora wirahira kuza kubita inkotanyi, ariko ubu tuvugana bamaze kumukura muri uyu mujyi. Wakibaza ngo ese Perezida Evariste cyangwa se Neva ubu ngubu bari hehe? Ni mu gahinda kenshi. Abandi bati abarundi bari kwitegura, bari gutegura ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo bongere batake. Ese M23 iraza gusonga yerekeze mu tundi duce cyangwa se mu zindi commune cyangwa se yahagaritse? Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete muri kugugira kuri entertainment. Nyamarika rero turakora subscribe nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo ibindi biganiro biza kuza noneho biraza kuza bikwereka ukuri. Nimba M23 iza kuza gusubira nyuma yaho wenda ihabwa amategeko na Leta Zunze za Amerika. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.